odrađivo stalno. Šta idemo dalje? A, znači, albumi se ne prodaju, realno. Ko je od vas kupio album? Evo, jesi ti kupio album? Jesi kupio album? Pa nemoj mi klimat glavom. Pa ja. A kako, šta uraditi da bi reći, znači, odem u koloniju ili odem u Bražiju Matijer i znam da ima tu albuma da kupim. Šta treba tu raditi da bi došlo do toga? Kad ovim major label, Mi smo prije par godina završili neki album, to je bio demo album. I brate, obišli smo čitavu Sarajevo, pola Bosne, otišli u svaku izdavačku kuću. Brate, niko nije bio zainteresovan. Pa to zna. A sad nas zovu neki već. Kad smo ovo provalili, malo leta probili. Sad nas zovu već, ali opet nema za hip-hop kontaš ovdje. Dobra izdavačka kuća. A bila dobra ideja, recimo ja, evo primjera radi, ja. Znači da uzmam vaše albume i ne znam da ih prodajem za 7 maraka. I uzmem sebi petak, i mislim dam vama petaka, meni dvije. Procenat neki, jel? Jes. Pa bilo bi, Jel to dobra ideja? Tako to i funkcioniše ovdje otprilike nekako. Ali nema institucija da kaže, okej. Self-made kontaš. Pa sve je independence, kod nas nema šta. Ali, znači, da se neko javi, da ima, ne znam, poslovni prostor, ko što je Kontra prodavao u Madnessu. Brate, znači, sve je to okej, ali daj, znači, kad kupim Kontru da imam, znači, hoću još drugo da kupim. Znači, da nisam ograničen. Ma nema, brate, ovdje legalno ništa kontaš. A jel može... YouTube je sve ono. A šta možemo uraditi da jedan moj da bar likovi Sarajeva mogu negdje otići kupiti CD, podržati, brate. Znači, materijalno jebim ti državu, yes, like, dislike, sve. Mislim, nemojte vi pogrešno svi sad like, dislike i to. Mogu ti primjer dati kontaš. Evo, Edo Majka, kad je pojavio se prvi, on je prvi ovdje u Bosni to nešto provalio kontaš. Ja, tad je bar pijace bilo. Ja znam, brate, da je on kontaš obišao čitavu Bosnu je obišao frer sa CD-om gotovim, nikoga nije htio uzeti da izda. I brate, obišao frer u Hrvatsku i razbio je. Tačno. 100%. Znači, kod nas je ovdje to zaostalo, brate, koji sve nekako. Ali radi mene je, brate, znači ja hoću da te podržim, znači materijalno, znači hoću Jaran moj, hoću da dam 5 maraka, ne trebam CD, evo ti petak, Jaran moj, i uzet ću disk. Ali gdje? Ma, brate, nema nigdje kontaš. Ja znam, Sakine albume sam kupovao. Primjer, ali zato što znaš, independent Jaran fazom kontaš. Sretneš stale, možemo mi uzeti kontaš 100 CD-ova, uraditi tomote ovo ono i napržiti i prodavati, baš tako ko što ti kažeš, ali nije to... Ha? E sad, znaš što da pitam, opet se vraćam na ono A, C, A, B. 100%. Znači, vamo svi nešto seru o Muri, a ja ne znam jednog repera da kad ga Murija zaustavi, da ga pita kako ide muzika, Jarane, ovo. To. Jeli? Pa dobro, dešavalo se. Aj ispričaj nam to, malo anegdota. Pa evo ovako, ono, šta ova rad, što znaš, što ne zna, bio sam problematičan dečko. Mnogo, znaju me u MUP-u dobro. Pa ono, prvi put kad sam imao neki ozbiljni problem, izašao sam iz MUP-a i otišao kući, naravno, i bio je taj prvi album i odnio sam ljudima u MUP-u taj CD. I ono sad, kad me sretnu ti neki dotični tamo, pozdravljaju me ono, baš neki dan jedan. Ali, ima to i prednost. Dobro vam je ono, dobro vam je ono. Jel si ugaslo? Dobro, ajde snima ovaj. Jer znaš kako sjedimo ja i njoj, ja student, fin, dječo, primjerak. Došao tu da vidim što radi ekipa i idu dva drota od ozgo u civilu. I govore polako. Oni nekim tučine.